Horas borngin di hita salu na manginang adorang sopiak kita dilagi podo mata jumulo mahita majahatan di debata di bornginon hobar tu almana ni HKBP atong marteng yang nahohom mahita. Amin. Mari dihita siap buka di nomor 403 ayat 1 dohot ayat 2. Lalaganu pari paniot na diyawo saitang di pasari-sari nan bagi ya rohako naglungkit tingin nai ninggong patog diyoki lau mapanlomo Atani debata di bagasan Budarion di enetian surat ni Apostel Paulus madapoton hala Filipi bidusada ayat 12 diujungi di ayat 10a. Tapi uti hukma di bagasan rohat tabe. Alai dipangido rohaku ale akadongan naing maboto omuna. Lam manupak tu barita naulido namasa diahu. Pola naung gabe barita ni Kristus do akarateku tu sadok pangisi ni tangsi nang humaliang. Gabe dapotan pos ni rohado tumorok dongan na di bagasan Tuhani binahen ni rateki. Gabe lambarani mamakatahon hata ni debata sopola mabiar. Deba tutu maka tidakon Kristus marrohala telate dohok bada-bada. Alai deba sia denggan ni roha. Nyojar ni holong ni roha maakai. Ala diboto mana riaso barita naulido. Ubahen na tarhurungi ahu. Alaina asingi majamitahon Kristus sian rohana marbada. Dada mamolin. Dihirim tabaan nasida do haporsuhon tuahu natarate. Asabehado. Asal ma dijamitahon Kristus manang BHP pangalahona. Manang maroha di bagasan. Manang maroha nasitong. Ido yang kosa na martanyang mahida. Ali Tuhan debata na marhabangsa di banua kicang mandok monete do hami di sude denggan di basam na marmudu ngulu nami satu bodarion. Ali Tuhan debata ramoti mahami dina mangulok kami mangalak gogo marhite peak dilagi podoman nami ali Tuhan. Asa tung udutom museho sa hangulu at di hami asa boy hami mangula akkana denggan obar tulomon ni roham. Ali Tuhan debata di bawah kami ditangi yang nam disude akadongan nami natar hurung.
alani aka hasalaan nang alani aka pangalahon na soture nang alani aka korban ketidakadilan oleh Tuhan. Tibo kami di tangiang nami sai udihom manasida salalehon hamubaon ni roha asa tumbuhi na sida musay makilala di dengga doho asin ni roham. Songsong ni dia kadongan nami na tarhurung tarate ala ni ketidakadilan oleh Tuhan udihom manasida marhite huasong dohot hati goram asa tung taridai jalabui na sida malua sian hurungani jalabui musiale Tuhan debata mangulahon akan adenggan obar tulongon ni roham. Songsong nele Tuhan di ruas ni huriam na tongol di bagasan agaleon ala ni habuk ni roha o manukuli na sida jalalehon gugu na siya kodo ko pangaplion marhiti akadongan si soko na sida. Matangyang namin dari pasat kami marhiti guar na namun Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dihitam siya bukit de nomor 440 sada ayat sada. Tuhan Yesus nasal pudo sudena nadok nang dosa nanguhum tua rikot dorohaku marhato mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na dibono gijang say pinarbadia magwarmo say ro maharajonmu say sa maloman di roham dibono tongon songon na dibono gijang dengan matuhami sadaron hangguguan siapari say sama dosa nami songo panasanami di dosa di dongan namar dosa Tuhan una kami tugiot tu pangujunan balua mahami siap panganggo herona punah harajaon dohota gugun dodia sangapun saliling dililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong di rohani debata ama do parsoran itu di perbadia mama dongani hamu salihuna. Amin. Selama borngin madhita salihuna horas.